Ulit da dibuha parak balik ta acara pameringo ati ta channel YouTube ya kabe hilo anak kalang. Pada pa patrang ya na pulinay mauri may dekata habayang. Mauri makararak tahaga mo tau naka bamakadingi padulango. Tadal na yayi pamarang ya na pulumo ya kanalim. Wakiga makaloga lumu mauri mo. Amin. Ula dibuha paraga talak na yayi at paraga ta ngaranay moriyeho karito na maurida narinungan na mato malidu talak na yayi walungu tab renungan wasiat na judul na paerungu napa wukuna. Tono kan napuline mauri na matakatoma dalay talak na yayi walungu ta kitab bilangan takawudu patu tadalaru 35 dan kawudu 5 yaka tadalaru patuna. Takawudu 5 tadalaru patuna nama winang. Meranakan napulinay mauri nama toma lay muha. Tanaw naka didawulu ya datau Israel. Ola dibuha napang. Kakupakatanang pakataama miway, winangu inane ado, talak nanaw manakadingi ado, kakulo pa juda, ta uma oli ati guwina. Na ina na yaway gana kadingin neya. Taama na, ya kanapiaku ado manalaw patado ta uma oli na ina. Tau kana kanamda di takur umanaw ola dibuha, na ina ni ado una pakatana pangalang na yata lana. Gana ka na namda di, garki ka man nakanaw na namda di takur umada, lay ama beka nama butahi. Muha una nama walija, nama kapalahat atau Israel. Takat iya yakat una nahangajib akulu nama kapala. Naway ngira pahabayang wayda takema pinu paparagat dah. Selama bada halaku tamarada ginang. Muhat una dan atur mehamaya atau Israelu way nguwuko atin. Takana pakatanang lay mauri al. Tano yalang kay Harunu na anguwana. Dan nataji wulmeka napa wuku atina. Dan tadi wulmeng yakan napuku atina. Taka napaharaingu panapakatanang. Gana yan napuwuku atinay maur. Muha ya kay Harunu. Nau jaka pada tutu ya napadangupinya paparaga datau Israelu udah. Ta kita bilangan takawudu patu ta dalaru 35 ya kata kawudu 5 ta dalaru patu nama winang. Muha ya kay Harunu tau jalangkat atau Israelu udah da pahalaku ya paerungu ganaya napawukunay maut. Yalang kata kuru umadat uta hatau kata pahalaku ya ka napata panewida nama kalong awaria ganeya napa patomada kanapa erungu nawili tauda pa erungu napa wuku atine mau. Ulda dibu tak dal kur umada may dekata patubu madunyi. Napululi ni mauri peka jad anada kada pagiri wali ati ya na peka li na mawalungu lay mauri al. Amin. Ula dibuha may dekata habay. Mapamalang rehi ginangara mo mauri. Terima kadangwi makala na yayip ang bogam kalog. Pamarang ya na pulumo ya kanali. Natubumado kami mauri gane na paranguma. Dan kapa atiway niya pampahalaki ya ta patamurok man niya ma
haingla do haingla. Tak dalam ngaran na Yehu Karitu, ima habaya karain. Amin. Ula dibuat tom na tudu na paragadat utalak na yayi nam ki kam like subscribe. Mari ya ul atida ul pabuhang uda. Mari Yehu na tuluja ye kabe ye kaduta bolo dapat.